kif gradwajt l-ewwel darba fil-BSc, hemmhekk rid nara xi xogħlijiet u f'dak iż-żmien bħala xogħlijiet kienu joffru inti bħala student ħaddim mal-gvern. U hemmhekk jiena spiċċajt l-Amiri. Ġifieri l-ewwel bħala scientific officer l-Amiri u hemmhekk għamil diversi proġetti. Fosthom bdejn hemmhekk l-AI Artificial Insemination tal-fnik. Proġett ieħor li kien ġobni kien tal-baqra Maltija li ninkien bħala estinta ġifieri provajna nżommuha. U mbagħad kien hemm proġett ieħor li ma tantx kienet jagħtu kasu kien tal-Moza Maltija. Sewa. Fil-fatt il-masters tiegħi kien fuq il-Moza Maltija, għad tindur Malta u għawdex insibu l-Mos Maltin, dak iż-żmien Mos Maltin. Kien hawn forsi xi 30 waħda individwali. Xtrajthom, xi wħud minnhom kelli xi anke minn buti biex nitfaħħom Ammiri. Jaw tfajthom il-Parlament, dawk għal dawk. Le, badhom hemmhekk fjuli tfajna biss. Xtrajthom hemmhekk, kabbarnihom genetik u issa nieħu gost da żmien isilu datni lek 30 sen ilu. Da żmien jekk tara Sant Anton eżempju fin-naħħadi għandek Mos Maltin li dan ma qridnihomx. U ġviri inti salvajt essenzjalment, kont parti mill-impenn biex jiġu salvagwardjati. Salvati u nieħu gost issa jintużaw anki rajt xi kumpaniji użaw mal-ġbejniet u parti mill-istudju dan l-Estate of in-98 kien mill-istudjajt id-DNA ta' din il-Moza Maltija u provajna naraw anki l-ġenetika tagħha minn fejn ġiet migration minn hemmhekk ġi l-interess tal-Moza prinċipali u d-DNA tagħha. Mela, tlaqna?